bilanya bang pian cilai pak aksian jelas nang itu laki makin hari tambah sayang ada gini kada kayak ngapa mangai laki kada bebini pulang pian jua cilai kada bisa beaksian apabila mangai malam hanya pupur bebigi di tapak pian pas laki pasar nukar pempakin Cakep. jangan kada ingat nukar durian Cakep. sebelum kami bemadihin satu mat kami hendak bawa pantunan. Wah, dasar nyaman memakan mangga nyaman lagi dia memakan ku ini iya jadi sebelum madihin cilai kami nih bermula iya bapak-bapak yang jauh beparakan kamu kasih nih iya jalan-jalan di pagi hari Cakep. jangan kada ingat memakan samangka Cakep. ujar amang harni nang jauh beparak kesini baik nang belu-belu atau nang jenda-jenda dasar nyaman memakan mangga nyaman makan mangga lawan makan kue ini iya tadi akhir ada sudah memandangkan mana aja bebuan jenda iya lihat nandedokan sebelah kiri ke pasar nukar kalikir nah diunjuk tanu kakanakan iya dasar bungas-bungas lih buar anjir iya nah liatin aja di depan dasar nyaman makan rambutan jangan kada ingat nukar gula bang ujar ramli buhan anjir bungas beretaan tuh wabil khusus acil karudung hirang dasar nyaman memakan kanas nyaman memakan kanas dihiga aki iya bujur ya acil di muka nih bungas iya tapi seribu sayang sidinnya sudah belaki dasar nyaman makan papari memakan papari kada besandel jerpian sidin ini sudah belaki tuh liati kaning sidin kandel nyaman-nyaman makan kue ini nyaman imbahnya makan rambutan iya dasar bujur bungas lih acil nang ini iya tapi sayang sudah balikian dasar nyaman memakan mangga nyaman makan mangga dikawani makan kue ini iya tahu dia ini acil nih yang di muka iya bini yang mau undang Pak Haji Sane wah insyaallah dasar nyaman makan pempakin nyaman memakannya dikawani mama ayo ha kita sadang bemadihin buhannya Husni mainkan rollingnya
Bila jerujuk daun jemampai paikat laki dadayan Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban Kepada ibu bapak di sini berataan, nang ada di sini kita tak kumpulan, jadi nang lawan pian hari ini saberataan. Yang wabil khususnya masyarakat Anjir di sini tak kumpulan, jadi nang lawan pian ulun ma ucapakan ini pertama-tama suatu kewajiban. Jadi ulun pemula ada mengucap salam, di mana pian bagana ulun ucapakan. Jadi pertama-tama pian jawab pangpulang, karena topang salam bila pian menjawab suatu kewajiban. Jadi sekali lagi ulun ma ulangi akan assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban ada yang menjawab pengantin lalakian lawan topang acil nang sidin mangamira sudah menjawab akan. Jadi ulun pang pulang di sini main puakan ini pangantinai kakak bebeju hirang piat tokat dede lagi menjawab salam. Jadi salam ketiga khusus gesempian, jadi nang ini salam ulun mambuli kiakan assalamualaikum jawab beju hirang. Waalaikumsalam menjawab pakar. Sudah haili aisidin tadi menjawab pakan, cuma salah jurmahu hulut sidin tatawaan, mana sidin tatawa senyum pama manisan cakanya pian kilai beluman belekian imbah topang ulun bemadihinan hendak menunti pian main tanang nomor pian. Lupa kami mana rusakan, jadi nang lawan pian di sini saberataan. Jadi kami pemula tadi mengucap salam, juga nang tidak lupa kami ucapkan ini pertama-tama suatu penghormatan kepada ibu bapak masyarakat saberataan nang ada di sini, nang Tuhan nang anom ulun ucapkan cuma nang kada kawa kami menyembeti pian nang saberataan, lamun kada mengurangi rasa nang hormat kami lawan pian berataan. Nang hadir di sini kami doakan, nang mana tuh nang hadir mudahan sehat pian, nang mana bang bulik mudahan salamatan, duniawan akhirat kita diselamatkan. Bila bulik di sini hajat dikabulkan, dikabulkan. Lalu berlanjut kami bermadihinan, juanang tidak lupa kami hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang sidin lawan kami hari ini mempercayakan maisi acara di resepsi pengantinan. Jadi Haji Muhammad tuan rumahnya Bangaran, jadi terima kasih banyak lawan pian, mudahan nang itu pian nang sudah mengundang pian nang panjang umur selalu disehatakan. Apa hajat pian mudahan dikabulkan, di mana pian begena selalu dalam lindungan. Jadi nang tak lupa juga kami doakan kepada Haji Sani pian sakaluargaan, kemudahan pian panjang umur berataan, apa hajat pian berataan dikabulkan, mudahan tobang pian di mana begena selalu dalam lindungan, dunia akhirat berataan diselamatkan.
Lalu kami berlanjut ini bermadihinan, dahulu minta maaf ramai pemulaan, jadi minta maaf lawan bapak ibu di sini bertaan. Jadi minta maaf ulun mana rusakan, ini wabil khususnya lawan bohan pian. Jadi nang saumpama kami bermadihinan, jaka istilah kata kada pakai catatan. Mengapa kami lihat nang disambetakan, jadi saumpama tukaina kami berisi kesalahan. Jadi maklumi aja ngitok bohan pian, jadi pangini ulun tadi memadahakan. Sebelum madihin lanjut bertaan tapuk tangan, alah tapuk tangan. Terima kasih nang sudah bertapuk tangan, nang kada bertapuk tangan kada ulun doakan. Lalu nambah bulik hanyar acil biasa mangai bertapuk tangan. Jadi kita sekali lagi menyuruh pian, nang ada di sini sekali tapuk tangan. Alah tapuk tangan. Jadi sudah bertaan bertapuk tangan, langsung nang hari ini kita doakan, mudahan buhan pian nang bertapuk tangan, pian panjang umur sehat sabar taan, apa hajat pian mudahan dikabulakan, lawan kawa umrah kita sabar taan, sabar Jadi lawan acil nang bebeju hirang, pokos ma angkat nasi kada usah bejugit pian. Itu malam beti orang nang hendak makanan, jadi nang lawan pian di sini bertaan, nang hadir hari ini kami ucapkan. Jadi nang lawan ibu nang di muka bejelen, itu ada kotak hendak haja pian. Belum bermadihin sudah disadiakan, berarti tuan rumah dasar bujur pahaman. Jadi mudahan pian bertaan para jekian, ulun langsung berdoa amin akan bertaan. Mudahan bertaan kita para jekian, rejeki nang di langit mudahan diturunkan, dalam parut bumi mudahan dikeluarkan, rejeki nang jauh mudahan diparakakan, nang mana sudah parak mudahan dihampirakan, rejeki sedikit mudahan dibanyakakan, rejeki nang sulit mudahan dimudahkan, rejeki paling tinggi mudahan bertaan diberikan kesehatan. Lalu nang tak lupa ulun doakan, terima kasih banyak lawan pian bertaan, Uma acil nang gimoy manam bayakan. Jadi terima kasih cilah lawan pian, jangan lagi disambet lamak karena malam tadi sidin sarik nang bojoran. Jadi acil gimoy kami menyambet pian, terima kasih banyak cilah kami ucapkan. Mudahan makin hari lagi pian tambah sayang, sehingga kemudian kada meninggalkan. amin. Lalu bang ulun pulang melanjutkan, wajar aja acil gimoy kasini menambah hiakan, karena ini kotak sidin ma anda seorang, amunnya di sidin kada ada membuat sawiran, harau nang kana sambet tabawa bulik sopan. Lalu tak lupa kami mana rasakan, terima kasih banyak lawan pian sabertaan. Lalu nang tak lupa kita tempuh lubu di sini bertemuan. Jadi nang ini acara kita berpengantinan, ayo kita pemula bertaan mendoakan, mudahan ini acara kita dilancarkan sampai tuntung acara harinya kada hujan, mudahan ini acara diberikan keberkahan.
Allah keberkas. Lalu nang berlanjut kami bamadihinan Nih lawan gohan anjir nang sabaretaan Mari pang kita dulu nang nih besapaan Lawan boboan kami, lawan bohan rombongan Lalu nang terfokus itu lawan nang acil dia nang panangahan Itu ketika ulun tadi menyapa pian Lalu maanut tangan nang menjunjung makan Itu dikira sidin hendak bersalaman Iya tuh sidin nang pakai karudung hirang nang ada di belakang di muka paninian. Kalau dilihat-lihat kesini sidin saruan, pinanya sidin tulak ramai begesakan. Abang ulun malihat bilang ada sing gincuan. Ada sing gincuan. Jadi bang ulun pulang melanjutkan melihat nang tadi ecil nang karudung hirang kesenang pian tulak yang tadi begesakan napang bibir kalas akade bagi gincuan jadi nang lawan pian kami mak doa mudahan kilai laki pian bertambah sayang sehingga laki pian kada jadi bebini bola bila nyabang pian cilai pak aksian jelas nang itu laki makin hari tambah sayang ada gini kada kayak ngapa mangai laki kada bebini pulang pian gue cilai kada bisa beaksian apabila mangai malam hanya pupur bebigi di tapak pian pas laki mencium kasihan laki kalimpanan Ala kalimpanan jadi bang ulun pulang melanjutkan tadi kalau acil nang karudung hirang lalu nang di muka ada paninian jujur nang sidin tuha harap beaksian oh ya kupur sidin hari ini kata taben jadi nang lawan ini ulun main kuakan ayahnya pupur pian mandu sintian lalu tak lupa kami mana rusakan kepada ibu bapak hari ini sabartaan nang ada di sini kita bertemuan jadi ramai terfokus lawan ibu di hadapan pakai nang nih baju pink nang HP di tangan jadi lawan ading ayo pang dipadahakan pada acil nang itu kami menyapa pian jadi nang lawan acil harap benar beaksian lihat gincu sidin liwar kahabangan istilah habangnya potongan delungan hayam jadi bang ulun pulang melanjutkan mana tadi gincu sidin kahabangan ditambah nang tulis kaning hari ini kanyarakan mana tulis kaning sidin sing genalan nang istilah kata nang kaya mangumpang parang mangumpang parang lalu nang berlanjut kami bamadihinan sambil kami menyapa aja dua di muka nang babaju hirang tapi iPhone moha kasubarang nang kada tahu sidin disambetakan jadi gesan pian nang type iPhone itu nang sungguh larang jadi HP iPhone mengamira ke depan jadi nang lawan pian kami memadahakan kalau dilihat kamera itu iPhone lamun kada salah 11 memadahakan ujar nang ipun 12 kawan mengudiakan jadi lawan pian sakadar memadahakan masalah HP ipun kami beisi jua karena HP ipun kawaman nukar haja terutama amang harni ulun mengenalkannya pian ipun asli ini ipun Cina ala ipun Cina
iPhone ulun iPhone Cina cuma masih kawa berhubungan tentunya jadi nang lawan acil sakilas tuh melihat hari ini tentunya sindi iPhone duduk dilihat di higa namun mulai higa nang kaya listrik kanjura sekali ulun berdiri mahirip acil juleha acil juleha mana nang tadi mahirip acil juleha coba nang dipadehi kalau nang minandoe lalu cilai olon kayaknya hendak berdiri soalnya nih olon kepanatan mulai tadi marah berdiri walau olon sendiri tapi nang asal nyaman olon mah mendengi lalu terfokus lawan di muka kami dia jangan dilindungi olon hendak meliati ada nang bini-bini di belakang tadi binanya nang sidin kayaknya belum belaki jadi kesan adik nang nih talindungi coba lihat ke sini kakak maliati amun pinak kina cocok ulun minta nomor HP jadi bang ulun pulang melanjutkan tadi nang itu sidin nang memberi sawiran iyakah malam tadi nang tiang kalau rokok lawan kami menawarakan cuman sampai gini kada tapat janji pian sampai wayah ini rokok kada maatarakan jadi bang kami madihin melanjutkan madihin nih bang kami sekadar menghibur biar nang bubuhan anjir tampol bertemuan jadi alhamdulillah kita nang panjang umur sehat sabar taat sehingga hari ini kita bertemuan jadi nang lawan dia kami minta doakan mudahan buhan kami juga disehatkan aina kami bulik bertaan salamatan mudahan tokaina kawa berjumpa pulang kita dilain waktu dilain kesempatan jadi kami terfokus lawan bepa di hadapan pakai nang baju betik mangai berwarna abang kalau dilihat-lihat mangai ini pambus anjir ulun memadahakan karena bus anjir depan sampian karena awak lama pasti kita nyaman makan kalau nang kita kurus tangalih bemamakan Allah bemamakan jadi bang ulun pulang melanjutkan melihat tadi bepa nang kita sapaan jadi di kesini hendak menambahiakan jadi nang lawan pian nang awak singgan halan jadi nang lawan pian ulun memadahakan nanya ayah kami palingan tuh bang 2 kali sehari makan kalau yang itu pian ulun main puakan bisa habis 4 piring sekali hadapan jadi terima kasih banglah lawan pia tahu ini duit sekadar maatarakan jadi nang lawan Pak Haji kami doakan mudahan Pak Haji ya panjang umur sehat badan mudahan tuh Pak Haji tiang sakaluargaan dimana begena selalu dalam lindungan apa usaha pian diberikan keberkahan mudahan Pak Haji pulang kita doakan mudahan bini sidin tahun ini betianan nyaman wadah jadi itu doa ulun maasayakan karena bini Pak Haji kada hendak betianan paksa tuh Pak Haji mudahan sehat bertaan kawan naik haji sampian bang pulang jadi bang ulun pulang nang melanjuti lawan tuh nang di muka tadi bang Pak Haji jadi terima kasih lawan pian hari ini mudahan tuh Pak Haji sehat setiap hari dimana begena selalu dilindungi mudahan tahun ini atau tahun dudi yang itu kawa 2 kali naik haji apabila kainan naik bawa ilah buhan kami
ibadahi. Apabila Bang Pak Haji naik haji lagi, jangan hakun tinggal sempian tuh Bang pasti. Kalau bina di Makkah sidin bini manambehi. Jadi Bang Olon itu nang mana rosi, tadi sidin memberi awak tamal laki. Jadi nang itu dia nang kaya nang sidin itu anggota dewan. Jadi itu gawian sidin pinanya nyaman. Jadi nang memberi tadi duit ratusan. Jadi alhamdulillah terima kasih lawan pian. Kikira ramai sidin sudah ada usaha, nang itu berjalan istilah penghasilnya sudah pasti tiap bulan. Sedangkan kita ngini masih kadang karuan, bila ada mau undang hanya dapat sawiran. Ada sawiran. Belanja tuh pulang beman dihina. Jadi nang lawan bapak nang memberi sawiran. Hinta di kami doa sudah melanjutkan. Kalau kita terfokus di nang lawan acil di muka beenakan. Sama pian malamun tuh ya tuh anaknya nang betupi habar. Jadi hati acilnya malamun saurangan. Binanya mangai sidin itu ada pikiran, sampai nang paloh sidin didahi kada karasaan. Jadi lawan acil kami mendoakan segala musalah mudahan dilancarkan. Jadi belanjut kami betarus pulang. Jadi nang lawan ramle aku memadahkan, kita nang sedikit hari ini menyapa akan. Nih acil di muka nang awak sing genalan, nang sidin menyapu pisau lawan tangan. Kalau dilihat tangan genal benar pagelangan, sampai amas pian cilai kaki kita tan. Jadi Bang Olon pulang mana rusakan. Acil nang di muka awak sing lamakan. Ini dikira-kira 70 kiloan. Jadi nang gesen pian itu tandanya makmur, tandanya gencang makan. Ada mungkin 70 awak sidin sing genalan, aku nang kaya ngini 60 timbangan. Kalau ku hitung-hitung ramai parak sapi kulan. Alah sapi kulan. Jadi Bang Olon pulang melanjutkan. Asik. Namun dilihat acil dasar parak sapi kulan. Cuman kade papa akad dedek karugian. Malah tonang laki betuhuk cilai nyaman. Napang bila malam kade usah betilan. Lalu tak lupa cilai alhamdulillah tetap bersyukur haja pian. Karena awak kenal BRT sehat badan. Cuman hati-hati jangan lebih muatan. Lamunnya Bang betrak apabila muatan hibak, bisa-bisa Bang cilai nang itu pacah ben. Jadi lawan pian kami main puakan, cukup pai awak pian sudah kayak di hadapan. Kada usah genal lagi mengalihi bujuran, kalau naik ke rumah kada muat lawang. Jadi Bang Olon jelai melanjutkan. Jadi nang kada papa awak sing lamakan. Jadi Olon berdoa jelai nang lawan pian. Jadi mudahan pian itu para jakian. Jadi mudahan pian tua naik haji sakeluargaan. Apa usaha pian diberikan keberkahan. Mudahan tahun depan umrah sabaratan. Amin. Sabaratan. Lalu terfokus lawan haji nang dihiga. Jadi parak sidin kipas angin tentunya. Ditambah hari ini memakai baju hebang besar liwar gegehnya. Jadi sabaratan ajilai kita berdoa. Mudahan nih pangkai awak bebini.